Hladnije vreme nam tek dolazi, a sa njim i sezona virusa i gripa. Na vreme ojačajte imunitet i očistite pluća pomoću ovog lekovitog čaja. Ostanite sa mnom do kraja kako bih vam pokazala kako da pripremite čaj od lovorovog lista, đumbira i limuna. Čaj od lovorovog lista, đumbira i limuna je jednostavan za pripremu, a ima brojne dobrobiti, te može pozitivno delovati na organizam kao i pomoći kod nekih zdravstvenih poteškoća. Ovaj čaj se često koristi kod upala disajnih puteva, kod kašlja, bronhitisa, prehlade, ali i kod bolova u mišićima, migrena i glavobolje. Osim toga, ovaj čaj može biti dobar i za probavu i regulisanje probavnih smetnji. Za ovaj recept je potrebno 500 ml vode, 3 kriške limuna, 4 kriške oljuštenog korena đumbira i 4 lovorova lista. Sipaću vodu u šerpu da se ugreje, a zatim ću u vrelu vodu dodati limun, đumbir, i lovorove listove. Kuvaću čaj od 5 do 10 minuta. Skinut ću čaj sa šporeta, procedit ću ga, malo ohladiti i čaj je spreman za konzumaciju. Ovaj čaj se može piti u bilo koje doba dana. Dobro deluje kao sredstvo za razbuđivanje, ali ga možete piti i posle obroka radi lakšeg varenja. Trudnicama se savetuje da izbegavaju ovaj čaj, takođe se i dijabetičari trebaju posavetovati sa lekarom pre konzumacije čaja od lovorovog lista, đumbira i limuna. Ugodan dan i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!